ئێمە توانیمان لەو کۆبوونەوەیە دەستنیشانی ئەو خاڵانە بکەین ئەو سنووران لەو سنوورانە ئەو شوێنانە کە ئاستەنجی لێیە و خەلەلی هەیە و نەمانتوانیوە بە هەردوو لامان کۆنتڕۆلی بکەین دەستنیشانی ئەو خاڵانەمان کرد توانیمان الحەمدوللا زۆر سەرکەوتوانە بگەینە ڕێکەوتنی زۆر باش گەیشتنە الحەمدوللا گەیشتنە و خاڵەی کە بتوانین لەمە دووە دووبارە نەبیتەوەوانە و ئەو هەوڵاتانی کە زەرمەند بوون کتابی احتجاجمادانێ و پێمان ڕاگەیاندن و چاوەڕێی زۆربیان بکەین دەوڵەتی تورکیا یعنی حەجەتی هەیە بە ناوی ئەو گروپانەی کە تەجاوزی خاچی عێراقیان کردیە بە ناڕەوا بە غێر ڕەسمی غێر قانونی و یعنی مەساڵحی تورکیا دەدەن و تورکیا کە هاتیتە پێش يعني أو نيشي نعمة تاني وكو باسواني سنور علاجك لكنما أو تش سياسي جورية ذكر حكومة العراقي تداخل بكاتن أو ديار دينه هيري بس أكبر برانا ماك كدتن لبو سنور كان إيران دبزين بتاني ببي حالات شيء مربعاتي معاملان لقبكين نقول كتساوي شيء دشمن كاراني أو كتساوي شيء تيرورست تعامل لقبكين وزرري جانب بلاده. بحمد الله در این نشست توافقات بسیار خوبی انجام گرفت در حوزه امنیت و آرامش در مرزها و تعاملاتی که در مرزهای مشترک خواهیم داشت شکل گرفت. از جمله برای مرزنشینان عزیزمون در هر دو تا کشور تحقق اون امنیت و آرامشی که نیاز دارند و همچنین پوشش اون خلاهای مرزی که محل تردد و جولانگاه عناصر تروریستی و قاچاقچیان مسلح و همچنین در حوزه گمرکات مرز تمرچین و حاج عمران که انشالله با نشستی که مسئولین گمرکات با حضور کلانتران مرز هر دو تا کشور ما در این توافقات به همین مسائل پرداختیم. انشالله اون خلاهای مرزی که در مرزمون از سوی کشور دوست و همسایه‌مون هست با ایجاد این پاسگاه‌های مرزی و انجام گشت‌های مشترک با پوشش این خلاهای مرزی شاهد افزایش امنیت و آرامشی که هر دو طرفین که ابراز خرسندی کردن از این اقدامات و عزیزانمون مرزنشینانی که صاحبان اصلی مرزها هستند با احداث این پاسگاه‌ها و با انجام این گشت‌های مشترک این اقدامات انجام میگیره و مردم عزیزمون به خوشی و سلامتی در اونجا زندگی خواهند کرد و هیچ دغدغه‌ای را ندارند. ئەمە داوا لێ بردن دەکەین ئەمە کۆتاییمان هات بە وەختەکەمان شاندەکە دانێ بگەڕن و وەختیان نەمایە زۆر داوا لێ بردن دەکەین خواستان بەخێر بێن.